Siyakukholo Thando Mahlangu Thando Mahlangu umvikeli wesiko umphakamisi welimi sifundise sikhumbule sithande esingikho isintu sethu siyaphila ngawe Thando Mahlangu ilizwi lesintu indodana yomhlabathi sithi khubeka ungapheli amandla amandebele azophumelela siyakhole Thando Mahlangu Thando Mahlangu umvikeli wesiko umphakamisi welimi sifundise sikhumbule sithande esingikho isintu sethu siyaphila Lotshani Mzansi ibizo lami nginguThando Mahlangu indebele lihlakaniphileko nelifundileko bakwethu angikhambi ngedwa ke ngikhamba noNqobile Masuku Yeche Mzansi lami ibizo nginqobile ngokaMasuku umntazana othengisa ku R573 neSouth Africa leyo ke nje kazi namhlanje ihlelo lethu silethele iPolar Prepaid Still Water bayatholakala lapha hlanu kweThandabantu ne Thandabantu bayatholakala lapho bese namhlanje ubuhlobona la ngubuhle the beautician and style thokoza khulu kwamambala mthandozi bakwethu sigadangisela eGood Life Studios nawufuna ukufana nathi nawufuna ukuza lapha nasimniningwana ngale sine studio se-FM ngaphangile sama podcast ukuthi na ubonakale ozithola urhatsheke i-internet le yonke bakwethu ngiba ukuthi usikhwathe nangabe unencwadi ufuna ukuyigadangisa namkhana ufuna ukugadangisa ama-advert namkhana ufuna ukwenza i-audiobook sikhona studio se-FM ngale ngiyathokoza sithokoze hey kwaNdebele osithabile madoda batsho kunomunye uthe inkosi ijabulile inkosi uthe inkosi ijabulile Africa namhlanje sikhamba netsitsirimba sikhamba nekutani kade simfuna vele hey yo umuntu esikhamba naye namhlanje bakwethu igalelo lakhe libe likhulukhulu esichabeni samaNdebele ekuthuthukiseni ilimi lamaNdebele ekuthuthukiseni isikopilo lamaNdebele vele ngathi into le wayithoma from ebuncanini bakhe wakhula nayo so sengiyamimagine phela nama ngisho ngazi yangathi uthome nayo nabathintwe nje bathi spoon athi akusi spoon isigogo bakwethu sikhamba nomrhatshi sikhamba nomtloli sikhamba nomvezi kuhle kuhle sikhamba nomrhatsho ngiyacabanga ne uyimbongi mina ukuthoma kwami kumuzwa bekasho thola dekhethu kwaMahlangu hey ziye njalo ke yeah bakwethu sikhamba nomuntu owazi isikopilo kaNdebele sikhamba nomuntu owazi umlando wamaNdebele sikhamba usohlungulaye athi i-walking library oh yeah yes Bohol Bongwe kunjani sivukile singezwa ngakini sikufune khulu hey sikufune khulu baBhoholo yo isikhathi besingavumi hayi basho bathi isikhathi sona siyafika nalokho ilanga lingijingile ngiyavuma azonkara nothini ilanga ngilo isikhathi ngilo ilanga ngilo isikhathi ngiso ihlelo ngilo sithini isindebele yethu mlaleli ukwekwezi FM ngingubranko kwaBhoholo ngikhamba nengwenya kwamakalana namhlanje siubaba usofani ngakwaNdala ngasibuza kokho ngasibuza khona okuphathelene nensindo sikaNdebele sithini isindebele sihlangane namhlanje i-podcasting ngiyo yeah podcast Boholo ngiseba ukuthi sithome kuthomeni la ithoma khona ubelethwa kuphi ubelethwa ngibani nini lapha egcine lapha ukuthi nini ulapha vane kane ngisizubuze khona uyisilukazi esingikhulisileko ugogo umngetshani wakwaBhoholo ngiyavuma ngumngetshani
ungwalapha kosojima mntwana kasojima kwaBhoholo waya nandethi kimi wawuneminyaka emibili baba khona kagodukako abantu bakade bebakrema ngalokho Jace ngengoma ngasikhathi Yeah. ngebasho badawu iminyaka emibili anikhumbuli kanti simthatha lapha bayomkhafulela Yeah. lokho ke ngombani ubaba liduba Iye. ubaba esikhuwa nguPetros Iye. umsanyana ngosingalela Iye. ongibelethako kwaNkambule Ngiyavuma. iye ngibelethwa nguNamasindrakulu uma nguEsther Iye. ngokwasikhosana kwaMasindrakulu Ngiyavuma. ngabona ke ngingadluli lula ngabomo nangithe kwaNkambule ngombana ubaba ungwalapho Iye. ngokukhuliswa kwaNkambule Iye. umzilankatha Ngiyavuma. umsuthu umlandzela la ngomasholosholo hambe eceleni kwendlela emkhathini sabusathi nyawugcwala luthuli matikweni Yeah. ngwakwamasindrakulu ekhethe emkhulu ngumasindrakulu kokhachiwe owasinda isilo sokuloyela esinganandlebe esinganapumulo indoda eyasuka ebusweni bamadoda usokusa indoda enomthungo emathunjini njengechebe ngibelethelwa eMiddelburg Iye. nangithi ubaba liduba nabathi bese ngineminyaka emibili kuthi ukuthi ngingwaka 1973 Iye. kodwana ukuthi ngingwa nge-11 April asazi ngoba ke kwakuhlolwe esitifiketini sesondo Iye. ukuthi ngingwa nge-11 April asazi batshelwa ngibani Yeah. mhlawumnye ke nalapho kwakhuluma sonisilukazi ugogo uNabhoholo Iye. unokhwana ngimzukulwana kokhwana Iye. ukhwana ngumalume omkhulu kokhwana isinya abazomazi ke bazomazi ngokuthi bedume khulu aziwa ayindodede ehlanzekileko Iye. abadala bamazi ukuthi ngumqwarha Iye. waziwa ngezinto eziningi sasizizwa abohulu bazicota ngaye mina amehlo ami kulivivanyana nangizama ukumkhumbula bonyana wayegada njani belethelwa emaplasini singeba ngengemani bekhethwa abake nabasuka ngengemani bekhetho omkhulu yindlu kabamkhulu uGadu kwaMasindrakulu ubamkhulu uGadu mina ngibelethwa nguSokhwana ubamkhulu wekhetho omkhulu ubamkhulu uSokhwana ubuphetshani bukaGadu endlini yangakwabo kanti ongomkhulu endlini kaGadu ngubamkhulu kaJuly Wara weCyprus Boys kutsho ukuthi ukhokho wethu munye ubamkhulu wakhe ngisobhoda wami ubamkhulu nguSokhwana amaqhegu layo abelethwa nguGadu wakwaMasindrakulu. Yeah. Ngendlela kungayo yazi vane mina ngigcine sengibona ngasuthi simaNdebele siyabelethana. Ngoba mina ugogo beletha uma uNamthimunye kunamachika. Ene ugogo beletha ubaba uNasikhosana. Ene nasiyilandelelako bakhona abanye ngihlobana nabo. Yayibona? So wakhulela kuphi eMiddelburg? Ngikhulela eMiddelburg eplasini onGesins. Esiburuke nayithi onGesins ke nawungazi elijayelekileko. nawungazi Afrikaans awukazi ukwazi bonyana itsho ukuthini abantu. Nangisafuna ukubuza ukuthi uthini ukuthi nasizwa konke nami nangithoma ukubuza imibuzo ngezinto nokwazi kwathiwa basho amakhuwa agadela babekhethe emkhulu bawakhele bebababiza ukuthi maFreystata ikhwebe silakheleko nguKosru lapha bebetha khona indaba kaKosru lebengibetha kanengikhulu ilora khona netrekera khona isela ibhaliwe ibhalwe nama initials lapha ithi JJK Deru. Hey manje yangibetha ukuthi lento manje amandebele asingana sembiza uDelo ya.
kuthiwa makhuwa abuye eFreystata indawo leya kuthiwa wayithengelwa ngoba mkhulu wakhe ngathi ibonwe nguyise bayithenga bangakayiboni ngikho bayibiza bonyana onkhezi njaba ningi bokuthoma ukuzwa ngami lapho ukuthi kanti onkhezi inhlotsho ukuthini ngoba ngayifunisisa kade ngayithola khange ngikulibale lokho ngoba bengimuntu obuzabuzako kangangokuthi njengogogo silukazi sesingikhulisileko unokhwana ngangimbuza abo babakhe ukuthi abo babakhe bobani angitshela angibalele ukuthi ubelethwa bobani abalamaqhegu wekhabo kwaBhoholo awa khambe ke ngokwaBhoholo nami sengithola ukuthi ubaba ngokwaBhoholo nami ngingokwaBhoholo amaqhegu baba la kade wabalanaka barare kakhulu abantu bakwaBhoholo ukuthi ngazi amaqhegu kwaBhoholo ukuthi ngikwaze laphi ngithi kanti ngajola silukazi sakhona so nasikhulumako lapha uyangivezela ukuthi ukhule nabo mnakwethu ufani angwakamathibela lo nikhula neminyaka emingaki nibonana njani Fani Mathibela ungena na ekhabo sikwazi ukuthi ungena eBrahmanini ngoba nje ngathi nase pheze sengifuna ukhunye sengimkhulu sengithola ukuthi ke ngikhona ukumthola ngabantu aba kwamatsetse endleleni eya eNrinali sengizuma khona nasilapha ke bathi nakho kufani ngithi kufani kwaMathibela siyawazi umsofani Mathibela waye nekhono lokudlala ibhola injalo kangangokuthi ingiqhema eziningi bezimfuna zimkhanuka adlula kwethu ekhethe emkhulu nangithi kwethu nje ekhaya ukuthi la ngihlalako ubedlula khona nokho aya emzini ongehla kwamachika ajayelene nabantu bakhona ngithola njani kanti kwenzekani ngelithi ekhethe emkhulu isilukazi unokhwana beke isilukazi esibukhali esibukhali khulu unodadwabo lapha kwaBhoholo uNomarichani ugogo Nomarichani nguNojwana wenda kwaMgidi wenda esinyeni isinya lele endra kilo la kwaMgidi ngela likhona ingoma nayithi amasinyalele emhluzi umadlala bambulele akusana ngwenya wayekhona kunoba mkhulu uPopo ke nami sengicocelwa ngoba mkhulu uPopo wakwaMthweni olapha eVonoruku sengiphuma nje ngifuna ucoca le amasinyalele emhluzi ngidama ngifuna ukuthola ukuthi yani lapha kwenzekani uyatsho ukuthi kwagade kunequdwe eVonorfontein nakuyoqudwe napha bekunepolisa la kwaMadlala ipoliseli ngomba nali umuntu onzima kwasele kunomthetho umthetho lo ukhalima abesana ababethi isibhuku aba sekuthome nokukhuthazwa ukuthi ngathana abantwana sebayafunda baya enkolweni bahlalele ukugwaba manje bekhamba ngebhasikila batsho njengemhleni ke akhamba ngomlelenjana akhe loyo avimba abantwana babasiye equdeni eVonorfontein bavela indawo ngendawo kiwe emgangeni bese bakholekile batsho ngepoliseni wathi asalibethe ipoliseni labo bogwabani abagwaba ingoma seyizokuphuma pheze boliqude esingathi ngelokugcina ngaphambi kokuthi kuthiwe ke iminyanya iyavalwa babethe ipoliseni la lokho ke nasithola ukuthi ngibani owathoma into le ngubaba uZulu Masombuka na uzakwazi kwaMasombuka enkomeni na uya lapha eKwaga uqale Matesi kwakunesibaya ngesinceleni ngathi sithe khona isibayesi phambili lapho kwaMasombuka vele ukuthi ubaba uZulu Masombuka nguye owasusa into leyo kwathi ukuthi amapholisa sekaye bazukuma ke yabona babalekiswa ke bayokubhaca ehlathini ehlathini lapho ke siyezwa ukuthi bafihlwa ngubaba uSovolo Mthweni umfundisi uSovolo Mthweni odumileko umtloli wokuthoma wesindebele otlole iBhayibheli yazi ngibonyana ke okuyitloleni kwabo iBhayibheli incwadi zokuthoma zeBhayibheli etlolo ngesindebele mina ke ngithi ubaba uSovolo Mthweni nobaba uShift Mabhena umntwana enkosi wakwaMgibe naba bekhambisana nabo baba abantu bokuthoma abamandebele
abatlole isindebele phasi ngaphambi kwabo akunamunye simkhumbulako isindebele sokho esihlolweko sasihlolwe makhu yibo ke okumnandi ke ubaba Sovolo siyazibona ngisewalala umoya kwela ngithola kodwa ubaba uShift Mabhena okwamgibe usesekhona umntwana enkosi kuthiwa ke ubaba uMthweni kwaba nguye ofihla abantwana abo kenabazunywako ukuthi abantwana bayafuneka phela bafuna amapholisa ngapha bayafuneka kufanele bakwela manje ke bafihlile nakabafihlile kodwa ngombana ke impukane eziphapha ke seke akwazi ukufuna akwazi ukutlola ukuthi nakabafihla thina pho yabafundisa bafundisa ukutlola bafundisa ukufunda wow umlando omnandi khulu sekuthi angiphambukele kiwo ngombana ke ngikhuluma ngamasinya ugogo unokhwana ngendlela babebukhali ngakho nangizwe indaba zakhe bano maswaphela omncane kuye lo ugogo uNojwana athi ke beyithina isuke khulu njengoba kuyingoma nje ngiyangibona nami nanginje sengenzela lokho ukuthi hawa sekusikhathi sakho nakunje kafanele kube nezinto ezibasilingako ezenziwa bobaba namkha amasokana bafuna isihlangu neswazi bafuna amasokana nawo lapha ngakhona but nakuliqude bakhambe bangena emizile bafuna umsikiso isibhukuswana basiphethe bamuke isokana amasokana abesegwabo isibhuku nekhanda bazuma laba abazumako kukhona bakhe bangicocela ukuthi kunomuntu wakho ukuthela umuntu akakhari yabo ambetha hayi nithi ibruku lalingambathwa hayi lezake zakwaBhoholo ke zayokufuna amabruku zimbatha imsikiso ziyokuzuma umuntu okhukhuthele umza wabo manje njengoba ngisizwe ukuthi silukazi lesasikade sibukhali khulu bonke abantwana engikhule nabo ekhethe emkhulu besibathuka yabona gogo nakuthoka kuthiwa ngabantu bekhenu wena uzazibona ungwala manje bathuka ngabantu bekhaya bathuka ngamabizo aboyise nabo isemkhulu hayi khona ngikhumbula ngithuka mina ngikhumbule kuba yini lokho nami ngikuthola mvake ukuthi kuba yini izokuthi ukuthi mina ngithola ukuthi kuba yini kusho ukuthi noma ngakatholi into engizicabangela yona okay nasekufika lapha abomntamama nabo dadwethu sesibakhulu kodwa namakhabo abakwazi kwaba ngimi obazumela abantu bekhaba ngibathola ngenhlamba ugogo ayekade bathuka ngayo manje dadwethu ongilamako ugogo bemthuka hey akusi kwabongwe lapha ungazi ukuthi na ukubhalelana nabo ihlo angithi ngimuntu obuza komena ngithi kokani babakhe ngibani nathi kunzeni wakwabongwe ukhambuna abantwana konke nje ngiko ke nase ngimkhulu nje nami sengisebenza kwakusola ukulibhuda ngolami ukuthi mhlana ngithola umsebenzi mhlana ngithola ikoloyi into yokuthoma kufanele ngiyokuthola bakwabo kadadewethu ngilapho uzuma kwami ngichinge eBramanini bangilayele bengiyokufika kwaMatsetse ngakhange ke ngifike ngimthola ugogo ugogo uNokora uNokora awasixoxe kamnandi nogogo Nokora bese ngifike endabeni nomntwana ke ukuthi ngize ngani ugogo Nokora athi hayi angimazi umntwana lo ngithi hayi gogo umntwana awunaso kana bathi ngunzeni athi nginaye walala ngithi bathi muso wakhe kwaNdebele wathi iye usebhukunuthu ngithi gogo lapha kunekoloyi ilekwe ngeseyili ngiyavuma ngithi musibasho bekakhamba ngekoloyi echeli ugogo waqalisa ilale ngathi ngathi ngikutholini basi kodwa ke angiveze ngabomu ukuthi yazi ezinye izinto nazenzekako ngesinye isikhathi nasenza izinto vane senze izinto kwangathi sizenza ngokuhlakanipha kwethu ngiyavuma izinto azenzeki ngokuhlakanipha kwethu kodwa nazenzeka izinto ngombana kufanele zenzeke ngombana kusikhathi sokuthi zenzeke njengoba mina ngangikade ngizibekela amagadango engangiyowathatha nangikhula mina nalokho nakukhula abantwana bakwethu nabomntama ngabomu mina ngibona kwangathi kwakufanele mhlambe nangiveza imfihlo zekhethu omkhulu ngabomu kwafika lapha udadewethu lwagula khona ugula nje udadewethu wagula watsha azitshela nje watsha njani atsha nje ukutsha lokutshiswa mlilo nokwamthoma ngomgomani kwathiwa izection abamhlabe yona ngiyo emenze njalo ke bakwasolwa lokho
sarareka ukuthi kufanele simthini samsa esibhedlela eMalahleni. Amalanga amabili lapho khabe kasizeke. Ekwazi kwaba simangesinye. Kusho ukwazi wangifikela mina ukuthi ngikhambe ngiye kwabongwe kokora. Ngiyokubawa mhlawumbe sengifike lapho ngiyokubikela ugogo. Bese ngiya kwesibili ke. Bese uya kwesibili. Iye nase ngiya nethi ngiyokubikela ugogo hey umntwana uyagula. Bangibize ngikude khulu ukuthi umntwana uyatsha sekavaleke namehlo. Nangifika lapha ngathi kugogo ngathi gogo ngathana singathola mhlambe simiyele bezimini mhlambe ngathana singathola umthombo. Ugogo atawo umthombo nginawo angazi nambe ngikwenzelani sengawenza. Saya ngemva pha ugogo wathi na kumthombo gogo wanginikela umthombo loya. Afike ngathatha umthombo loya ngawafika ekhaya ngawunikela umzaa wami. Umkamza wami wasila umthombo athi awuzofanele sokhuluma kubogogo. Ilangelo kanti philinde vile msutshwa lobo. Iye. Wase kwangabona bubiliswe sebapholiswa kuphela. Satha wasiye ebezimini. Isibhedlela bekanamalanga amabili kunganabo ngcono bangazi ukuthi wenzeni. Kase kwaba lichudu kwaba neqhegu elinye elithi ngithathe ibhodlelo. Leli lifana nelaba kwaPhola water. Yeah. Lathela amanzi lapha la ngibuza lathi kuyini lokho. Ngathi mina bulongo bezimvu namkha bembuzi. Wathi sithi bulongo. Lezi sithi zinrongolo lezi zinrongolo zembuzi. Manje la ngikwenzele zinrongolo zembuzi ke lezi. Funa ukuthi ke uzihlanganise uthele ngapha ngemanzi na umhlambise ngazo. Manje usesibhedlela ke. Iye. Iqhegwele ngakhe ngiveza ukuthi ngihlangana nalo ngengozi. Cool. Afike ngalitshela indaba ezi. Iqhegwele leso sikhathi laline minyaka e94. Iye kodwa vele ngitshela ukuthi hey lithi Mandela mncane kimi ngekho ayenza into engiyenza kole. Ukuthi leso sikhathi wakhuluma ngoMandela alingana enza i-sit up. Iqhegwele lina 94 eAtteridgeville. Ngikhambe nombuzana. Bese ngene lapha eqhegwini lokungobani iqhegwele lisuka eTweefontein eB2. Limngane kabamkhulu kaMbuzana. Umbuzana lwathi ekhe singenela sokuhlola iqhegu elinye elimngane kabamkhulu. Maye ngoba mina ngiphethwe yinto kadadewethu. Kumuntu omdala ngamcocela into le. Umuntu omdala wangenzela into leyo. Wathatha amanzi laya. Nangifika lesibhedlela ngwanikela umkhwenyethu. Manje sibethwa ukuthi phela kuzobonakala kusihlahla sesikhethu. Thina abantu abafundileyo. Umuntu ofundile kuyizondo kumbi into esikhethu. Vele uqinisile. Ukuthi manje wangenisa njani? Sihlebe lapha nomkhwenyethu. Uzasobona ukuthi uyoyifahlisa kanjani ibhodlelo batsho umhlambise ngalo. Isala namalanga amabili akunanto echugulukileyo. Iye. Umkhwenyethu wamhlambisa ngayo bese ngelesine. Akusasa nakavukako ukuchoka komile isikhumba sakhe sasala emalagenini wesibhedlela. Ngelanga elilodwa. Bese lenzila ngalesithathu esibhedlela kunganamehluko. Ulatsha libhodlelo elinenrongolwana zembuzi sazi ukuthi lokho kwenzeke kanjani ngicaba ukuthi sengikhuluma ukuthi udadewethu na umbona ongahlangana naye umbona uzakutshela isikhumba sakhe sitsha lesa sonke. Sapho la mhloko. Manje kimi ehlizwe nami walatshwa umthombo wakwaBongwe. Ngoba umthombo wakwaBongwe ngithatha ukuthi ngivezela ichudu lelo lokuthi umsana engikhamba naye nangithi umsana ngijumbuzana ngimuyisela ngithi uyazi umsana engikhamba naye asakhumbule ukuyokubona iqhegu elimngani kabamkhulu wakhe ongasekho. Saba nenhlanhla ke yokuthola into ezo. Ngiyathemba udadewethu uyathoma ukuzwa naye tate. Uyathoma ukuzwa ukuthi into le yenze kanjani. Phela mina unokora ngugogwa. Ukora kubaba uyazibiza ngoKOR. Okay. So unzini mna ngokwabo kababa ne. Yeah. So
ngihlangana noBhorholo kogayi konje kwakunani bekungiwo bodadewethu udadewethu loba nofani bebenzela bona umsebenzi. Wo no ngiyakhumbula ke nje mara ngithi Branko la kanti ngizayibuza ke le manje singakabuyele ngithi sibabantu ngiyavuma ngithi sibabantu ngabomi ngombana angifuni ngithi sibabantu abanzima ngoba into yokufaka umbala le sesiyayikhuluma nje ingqondo esifakwe yona yilabo abasilethele ifundo. Nangizikhulumako izinto thina esithi izinto zabe ezimo ngikhuluma into engiyibone ngamehlo ngikhuluma into ngitshele batho ngikhuluma into engiyibone ngamehlo. Embuzweni lo yakuthi ngoba yini ugogo uthi yena kade angakuthuki khona ngibone nje ukuthi ngingwekhabo. Whoa. Okay. Now the combos are communicating. Yeah. Alo gade wathola ukuthi kuhle wena ungubhorholo awusungikambule nedi beso hleli ngabomi esibongweni sakakambula ngoba ngiso esakukhulisa. Abe kusingabomi ngombana isibongo sakwankambule kusibongo esikhulisa bobaba. Okay. Aloke kuyinto ekufuze ibe yinto eyenziwa bobaba. Kodwa ke ngiyavuma kukanengi ngingakhe nginitshela ngakhe ngakhamba siyakhamba msithina sibabantu ngithi njalo. Ngakhe ngakhamba. Yabo. Ukukhamba kwami nokho khangakhamba ngabo umkhuluma iqiniso ngoba mina ngangikhamba ngifuna umlamu wami. Njengokuthi ngabo mina ngikhuluma ngithi umlamu wami phambi kwecamera ngoba na isindebele sokuthi usibara. Kanti nangithi umlamu ngitsho umuntu olanywa namkha olama umkami yikho isindebele sombiza ngomlamu. Ngithi ke isibhuru esingathasilimaza once athi usibara yabona. Okay. Ngangifuna usibara sami lo lapha hlala ngakhona ngeEast Rand. Kangilayele sifike lapho uDiche nabantu azana nabo njengomuntu ohlala ngeEast Rand. Bangitshela ukuthi nesilukazi salapho siyangibiza ngingene. Isilukazi sake singitshele ngamaqhegu iqhegu engalaziko. Lona liyangazeli ngifunako la wangitshela ukuthi ke ngiye emlanjeni ngifike ngikhulume lapho ngithatha into ngiyenayo kwami njengelitshe. Wena ngiphuma lapho ngathi lokho khona ngeke ngakwenza ngeke ngayokuthatha ilitshe leqhegu engalaziko ngilise kwami. Ubaba angakayo ukuthatha ilijelo alise kwakhe mina ubaba akayo lithatha ilijelo alise kwakhe mina ngiye kwethu ngokuthatha ilijelo ngilibethe kwami. Okay, ufuna vele ikhambe. Awakhange ngikwenze. And then awakhange ngikwenze mina ngawo namhlanje. Kodwa ubaba ngamtshela. Okay. Ngekhulume njengaleyo manje idubeli bekungomunye umuntu ngathi bengathatha ikhulu into ezikhulunywa abantwana. Uyokhuluma igama linye na umtsheli into athi ihlo wakhe ayithatha umuntu lo umtshele. Sayilise lapho angasayikhuluma ukuya phambili. Bese ke lapha ke ekukhuleni lapha lapha ngibuzwe khona ke ngikhuliswa silukazi uNokhwana ngasebenzisa lezo inkulumo ekade azikhuluma ukuthi ngiyothola ke nabo mntama mama ukuthi bangeba kuphi bangeba bakwabani ngaphandle kwamkhanga ngizithole bekufike lapha nangiqeda i-primary school bakwankambule beza bazongithatha khona. I-primary school le uyenza kuphi? E-Ongesins. Okay. Khona nge-Middleburg. Khona eMiddleburg kuseplasini elimagega nendlela na uya eStobere. Kusho ukuthi na uphuma edrobheni eMiddleburg uzokhamba i-30 kilometers. Uzodlula kwaLegelem. Nesitolo bathi kwaBhonto lapha kwaLegelem apha msi indawo enkulu nomalume omkhulu lo isinya umalume ukhwana wayekade akhe khona. KwaLegelem kulapha kwakhe khona nomlungisi.
ngesindebele ngaphambi kokuthi kuzakuthiwa kwaLegelem ngegama lesibhuru kuseBangfontein. Nakuthiwa kwaLegelem kungoba ibhuru limnikazi weplus leya liJarmani uLachtelem. Lachtelem manje amandebele athi kwaLegelem. Iye kanti kuseMangwane uyalithola leli gama leMangwane nembongweni zikaMabhoko. Ngombana kwakuvele kummango wamaNdebele wendawo yakoNosrede. KoNosrede kuseMiddelburg. Njengoba namhlanje thina siseMiddelburg kukoNosrede. Yabona uMndebele akazi nokuthi kuzaba eMiddelburg njani. Kuzaba eMiddelburg ngombana ibe phakathi kwaMnyamana ePitori neLidenburg. Ngombana imibuso yayikade imibili, kunombuso wamaNgisi nombuso wamaBhuru. Umbuso wamaBhuru nawubusa ePitori, umbuso wamaNgisi ubusa eLidenburg. Phakathi kwendlela ezimbili ezibathena bafika kileya ndawo kube kulapha abaphumulela khona, ngikho bayibiza ukuthi eMiddelburg. Musi uBerg loya waka Middelburg lo ono u utsho idoroba. Bese ono uyokutsho inraba. Manje loya uno utsho ukuthi iMiddletown. Middelburg. UkoNosrede. Umlando wonke sowutshilo ukuthi ukhulelephi, uhlobana njani noThando nento zonke ozitshileko. Isibongo sakaBhorho lesi usithola njani nini? Bekodwa wena uNkambulelo usesekhona ngoba ngeke kusasuka ukuba nguNkambule. KwaBhorholo ke njengoba ngike ngatsho ukuthi ku sibongo sika baba kwafika lapho baba athi khona kimi ngaphandle ukuthi kunezinto ezazikade vele zingivelela zisenzeka. Kwafika lapho baba ngomunye umnyaka athi kimi athi hey into le ngikhambe ngiyalimala ingihlakise ekhulu akho ithathe wenzela abantu abakho. Watsho njalo ngoba nakwakhe kwaba nesikhathi in-cellphone ezingade bezisafika kodwa nathi thina bezingakabi kuba nazo. Ubaba nakasebenza kanjalo ane cellphone ne page. I-page le ngaphambi kokuthi kufike i-cellphone kwakunento enye ehlala edini napha ukuthi uthi nangabe amakhuwa yakufuna ofisini iyahloka mhlawumnye ithi nayithi njalo kuyakhulunywa ukuthi umuntu okufunako nasi inomboro kufanele uzume i-public phone eseduze ufonele inomboro leyo bakutshele. Ama-cellphone labe kangaka uthoma ukusebenza. Kwathola ukuthi ubaba ke besele anayo ke i-cellphone ke seyisebenza ke ne-page le. Mina ke se community radio eKangala kufanele ngimfonele ngesikhathi esinje. Kufanele ngithumele inomboro ngifonele ofisini bese ofisini bayamphager ke. Nabamphager ke bamazisa ukuthi ngizokufona ngo-4 o'clock. Ngo-4 o'clock ngoba neKanga lapha i-public phone lebe ingapha kwendlela. Ngehlanu kwe-police station hayi ngifone ngithi ngisakhuluma nayo ifoni icime. Kange ngisamthola ngayomthola ngakusasa ayi wangitshela ukuthi ngithe ngisakhuluma nawe njaya nangeqa indlela erobotweni nakagadanga kwalapha waphuka inyawo ngaphakathi kwenyathelo. Bese ngenase sikhuluma ke emalangeni ke wangitshela ukuthi hey nangithi ngiyazuma into le man into ingiphethe into esibongo. Ukuthoma inkangathi isibongo wathi ligama. Bekwaya wathi isibongo kwafika lapha ke angitshela khona ukuthi into le akhe ubone ukuthi uzokwenzani ngayo wenzela abantu abakho. Angazi bonyana ubaba bekade yena asazi ukuthi ngende nami ngimhubhulula ivele kwathi fanele ngithome into le ngiyihubhululeke. Ngayihubhulula ke bengayithola ke ukuthi nokho yena yena ngakhanga ngitshela khona ukuthi into le yambamba ngo-1975. Suka lapho ke nangithola bengithole ukuthi ungwakosomthengwa eWaterval. Bengifike kosomthengwa ngithola ukuthi nobamkhulu selalala kosomthengwa. Ngithomeke ngisebenze into le nobaba seyalela. Aloke ngikhulume ngabo umuke kodwa ngithi nangithi izinto zabe ngizibone ngamehlo. Ngithole ngemoya leyo enjalo khange bekube yinto engiyihlelileyo. Ngithole ngemoya lo kodwa nayibibudisi kimi ngoba naleso sikhathi nabantu abadala bonke abathindeka kwento le besele balele.
Yo. ibudisi nalapha kungifikela khona ukuthi kuza kufanele ngiyenze ihliziyo ibe nzima ngiphela amandla ngingasayenzi okwenza ukuthi ngingayenzi ukuthi kunganamuntu omdala kimi ongakhona ukungitshela athi uyibambe ngakhona namkha uyayichapha kwafika lapha ke ngekudelo likamaswaphela kwami ngathi akhe sikhambeni siye kuba mkhulu siyombikela umnyanya uyabikwa umnyanya uyabikwa uyawubika na uyomntwana nomnyanya ubikela abogogo ubikela abo bamkhulu ningase niwenze umnyanya iye iphathi mhlawumbe iphathi yona iphathi yona ngase uyenze kodwa nakwenza umnyanya wesikhethu wesintu uyaya uyokubika ngombana umzakho lo ayisiwakho ungabuyihlo omkhulu ungabogogo wakho aloke njengoba sekudlulile ngathi abentazana bakwethu nabami ngathi asikhambeni nabafowethu ke sesiyokubikela ubamkhulu wenu nabo bamkhulu ami lapho ukuthi habo man umnyanya udlule kuhle nangilapho kodwa ningiphethe into le akusingiyami ngiyakababa nithini ngikho vane ngithi abantu abadala basibelethako sibahloniphe basaphila sibathande basaphila ngombana wangabathanda wangabahlonipha uzokuyokukhuluma nehlabathi uyoguqa ehlabathini uyirabhele ihlabathi leyo kanti wakati ungayirabheli umuntu ongapho lona akaphila ihlabathi ingakuphendula ke bonke lapha izokwenzela izika khona ngoba nakathana umakho loyo ubabakho loyo umkhulume naye aphila wamhlonipha aphila ubezokuphendula ihlabathi ngeke ikuphendula usutshela ihliziyo yakho kuphela uthi awakufani ngirabhelile kuba mkhulu ngirabhelile kuba ngirabhelile ngeke ikuphendula usuyazicolisa ngikho kufanele ukwenze alo nase ngikhuluma lapha mina ngikhuluma nehlabathi ngiyavuma kodwa ngizitshela ukuthi ngikhuluma nobaba ebe ngimhlonipha akhona ngimbawa ukuthi into le ibudisi kimi angikholi ngoba nakunamuntu omkhulu ongitshela ukuthi uyiphethe kuhle nangabe mbala into le ngiyiphethe kuhle mbala ungwalapho ebathi kukosomthengo eVaterval ngiphithwayo exactly ngoba selabona yena ukuthi ukuphi ungibawele ngoba mkhulu nabokho ngizoyenza awa ke ngasasa kwakhona ngomani kwakusikuseni ina ngiqeda ukuchiya abantwana aba ekhaya ngiyaya kwaBhoholo kwakubhujiwe kwaBhoholo ngoJune womnyaka loyo bengakabi ukuya sekuyi 6 months nangiyako njalo bekuzabe kungokwesibili ngokugada ngemzini loyo nangifikako ngisambethe idobs ngisomnyanya ngisambethe idobs ngihlike ngekoloyini nangise egate napha ngikhumbula ukuthi ngithwele ingwane ngibuyele emva ngiyokuthula ingwane le kunabo sesababili bayavasa lapha uma ngiyambona lapha bengiyobe ngiyombona kwesibili kodwa na umbethe inzilo ezike ngimngene ngilotshisa athi hawu nguwe ngimi bose saba kusuke munye azokudlula kithi apha afika lochise awasimvumele ugogo athi uyamazi athi awa ngimazi athi nguBranco man ngilobe kufaneleze lapho babakho azomenzela izinto akufuza amenzele zona lapha solo akavili ngoba solo ngakhamba bese ngokwesibili ngiza athi how udadewethu nakulweni lajamako udadewethu uthi nanguba bengitshele ngaye lo yangimbhudangile eza la aphethe ihapa zokungena ngaphela amandla kakhulu nangizo ngoba abangazi bebathombe wathi uthi bembethe nje njengoba mbethe nje akhamba ngekoloyi le nangijika egate lapha ngibuyisela ingwane wathi wenze nje ujikile ngafika egate ujikile ngafika egate nokuyaphethe ihapa ngudadewethu uBobby wende kwamabhena wayulapha eSun City D kanti lo okhuluma lo ungumkhulu lapha ekhethu kwaBhoholo kukondrabi ubaba lo nguye owathola ingozi lapha bachayiswa bobaba ngekoloyi lapha ecrossing yePola Mall le bebasiye emgcwabeni ngoJune ka2021 bababili nomfowabo bachayiswa ikoloyi lapho ke ubaba walala ke obeke futhi asiphethele
lezi uSondabi aloku abantu abakhe ke ngibo abangibhudanga abangangazi kwathi ukuthi ke sengithola amandla ukuthi into le kuzafanele ngiyilungise awangilungise ke into ke ngicela ukuyilungisa ke hawa sithi awayilungisile impilo ayiragele phambili ngaphuka ke ngiphuka umlenze wangesinceleni lo hawa ngisesibhedlela lapha kwakhuluma uma swaphela amlo yake sasikade simenzile iqudelo yena sabuza umbuzo wathi kimbaba uzokuthini into ekuphulileko le ngoba lapho uphuke khona patina suka kunamgodi lapha uzokuthini nakuthiwa uphulwa sibongo ukuthi usulungisile kodwa na usebenzisa ithutha usifuni kuthi uma swaphela ngoba nangisesibhedlela lapha inyawo lalingasibhlungu khange libe bhlungu nakanye iye bengilizwa kuphela nangiligadangisako alisemnandi bese ipain ithi kodwa nakanye libe bhlungu kangokuthi yazi abantu nabakhuluma bathi umuntu idle mind ukuthi ungabhoreki manje ngoba lapha esibhedlela lapha bengimngedo ongeza ubuhlungu emphethe lapha angabe ngavusana strike lapha avusana union ese ijamela abagulayo ngoba bila ngizohlungu nabaletha amapili ekseni ukuthi amapeni ngidami nanginapain mina babeke lapho ukuthi basho nangizwa amapeni ngwasela amapeni asekamane ngikhulu lapha and sengina 11 days ngisesibhedlela angizohlungu angiko operation and solo ngaphuka manje ngibona ukuthi angisana ndaba nami ke ngoba angizwa ubuhlungu sengilila ngegulane ezinye nangibona ukuthi yabakaphatheki kuhle awa ngemva kwe operation eyenzeka ngo3 ekseni ngaphuma ke bangikhupha esibhedlela ngabo 80 ngiyakhaya ngabo 11 hawa ngosondo landelayo hawa ngathekela sengikhamba ngenkodo ke sekubhlungu operation kodwa akusibhlungu lapha ngiphuke khona vele ufika kwami ke emhathweni emoyeni ngafike ngathi ngingubranko nkambulo kwaBhorholo komloyisana umoye kufa wena akudlala into osakuyenza uzoyenza sebathengisile umnyango wefeni Ona ngarareka ngathi ayikhona umuntu lo ulingisa uBranko namkha nguBranko nakho mina ngazi uBranko nkambule lo mthobo lo ayakusuye muthi bayalingisa Qiniso. Bakwethu ningakhohlwa sigadangisela eGood Life Studios nawufuna ukufana nathi nawufuna ukuza lapha nasimniningwana sine studio se-FM sine studio samahlelo ngaphasi ama-podcast sokuthi uvele kumabona kude sihwatha ngakhe ngahlangana nendoda enye yangitshela ukuthi ongutitsherake so manje ngifuna ukwazi ukuthi ukuba yi-educator nokuba semhathweni ngoba ngithena ngenza ihobhululo ngafunyana ukuthi wakhe wasebenza eKCRS FM ngiyiphe yezandranzi uzayihleka kakhulu indaba yobutitshere leyo ngombana okwenzekako ngobutitshere ngemva i-high school yami ngiyenze eBongumusa high school ePhumula eB1 manje Fanteni yave manje nginanekitho kanti Bongumusa lisukuphi la siseB1 namkha sisema A ngoba liphakathi naphakathi nangiqeda umatric ngaqeda umatric ngo1993 kodwa ngakhanuka ukuya ngo1994 ngoba na bengakaphasi kuhle bengiphase ngeFS manje iFS angisazi namhlanje ngiyazi ukuthi iJukuthini ngani beJukuthini ngoba nabakuthima kwe bathi ifita style Ngisabukisa ukuthi ifita style ukuthi fuseku fail yakudula style manje kule into yasibuyisela yabona ukuthi mina ke ngizakhonjwa lapha kuthiwa nanga waphuma kumatric ngifita style ngoba kubela kwami ngemva kwalokho abantwana ababefunda ngathatha isiqundo sokuthi angibafundise ngoba kwakunencwadi yaka William Shakespeare Julius Caesar ngangizithatha ukuthi ngiyayizwisisa incwadi le neEnglish yakhona incwadi le ka William Shakespeare Julius Caesar bengithatha ukuthi ngiyazwisisa isikhuwa esilaphesa ngikhona nokusihlathulula ngokwesikhuwa sanamhlanje manje abantwana
ngase ngaba mema ngabomu ukuthi ngize ngizobafundisa ngoba na lapha esiphiwe masi esiphiwe ukuhlanu kwakwethu ke ekhoneni la kwethu siphiwe nangiphuma egedini yakwethu igate esiphiwe bafika ke abantwana okumnandi ke ningathi bengikhuthazwa ngikho ukuthi hlangana nabafundi abo nentombami beyi nasi into ebemkhuthaza konakala ukhuthale kangaka nawe sengekayibone phela yona wakufuna ukuza intombami leyo bantu bese sinomntwana kanti angifuna abe ngenayo fetus style nje ngiyabonga iyawona slap musinokuvota mina ke ngo1994 ko bengazukuvota mina ngabona ngoba bengazukuvota angazi khona ngibona namhlanje phambili lapho uthi ngoba ngangikhona ku school politics ngabona into eziningi ebona ukuthi mina nepolitics uthi ngeke sazwana ngoba ngazibona ngathi too honest for politics ngathi ayifuni abantu aba honest ngingenza ngingayithandi kodwa ngo1994 ngoba besesebancane kodwa ngiyazibona bengeke ngivote ngoba nabe kuvotelwa lapha esiphiwe umntwana nami uyeza abachuza nomntwana ayi nami ngabona ukuthi jama ke ngifuna ukubona umntwana kodwa ngifuna ukubonakala ukuthi nami ngihlakaniphile ngathatha yami ID nami ngiyokuvota aloke ngababizela lapha esiphiwe bonyana ke ngizobafundisa ngabona bayizwe engifundisa ngoba ngangibafundisa isikhathi ngibafundisa ngingaqali nencwadini nangikhuluma ikulumo kaMark Antony lapha encwadini ngihlathulula ukuthi uthi ukuthini friends, romance and countrymen lend me your ears bese ke safika nake kenye iparagraph ukuthi uthi lapha kwagade lapha emidlalweni namkhe encwadini kuphikiswana khona ngokuthi laba abangehlangothini likaSizana laba abangehlangothini likaBrutus kufanele babahlangabeze na ekulumeni ethi there is a tide in the affairs of man which when taken at flood leads on to fortune omitted all the voyage of your dreams shall be bound on shallow miseries on such a full sea when you are afloat you must take the current when it's serve or you lose the venture manje ngayihlathulula ke uyazwakala isingise sibdisi kodwa ngayihlathulula ke abantu ukuthi icho ukuthini okwaba mnandi ukuthi nakuphuma iphepha lika matric yaphuma njengoba injalo wow ngikhumbula ngangisisemncane khaya yavela bavela ukuthi la kwagade kukhulunywa ngani manje ke bathaba kakhulu beza bangiphathela ngathana kwakunamhlanje ngabona babe ngithengela into ezikulu manje beza bangiphathele ama chocolate manje mara mina ingeqileke ngiba ungichazela ukuthi beyichukuthini paragraph iye ngoba la ikade isho ukuthi angithi kwaba embusweni wamaRoma kwaba nalaba abalwa noSiza abadoswa phambili nguBrutus umngane kaSiza loyo babulala uJulius Caesar loya obekabusa iRome bese laba abangehlangothini lika Julius Caesar obuleweko abangani bakhe sekubala nomntwana wakhe uAugustus Caesar Octavius ngu Augustus Octavius ngekuthiwe ngaye inyanga leka August uyazi ukuthi ikhalenda sisebenzisa ngamaRoma iGregorian calendar yikho uJuly basho yena uJulius Caesar uAugust basho umntwana wakhe lo athi uyi-adopted umntwana ngoba nakhangaba nabantwana ngokulamana kwabo nenyanga ezike bazibiza ngamabizo wabo nabagijimisa ababulali benkosi kwezwakala ukuthi laba ababulali abavikela umbuso owawuphethwe inkosi ebulewe kobayeza laba ababalekako bafuna ukuthatha isiqundo sokuthi senzini sibalinde bafike namkha sibahlangabeze na bayaphikisana kunyana ke azakhupha amagama layo komunye athi nabaphikisana kwathi there is a tide in the affairs of men which when taken at flood lead on fortune omitted all the voyage of your dreams shall be bound on shallow miseries and on such a full sea when you are afloat you must take the current when it's safe icho ukuthi nawuthi ayiqala ke konke ngangitsho njalo ngifundisa ngithi ngaphakamisa umuntu wazi ukuthi ngikhuluma ngamanzi bese sokhuluma ngamanzi la bese ngithi there is a tide uyazi tide
ye ligagasi mayithi there is a tide ngithi kushuthi kunamanzi ke lapha in the affairs of men which when taken at flood lead on to fortune iflight msikhukhula omitted all the voyage i-voyage sazi ukuthi i-journey yangemanzini all the voyage of your dreams shall be bound on shallow miseries shallow itsho lapha kungachingi khona but on a full sea when you are afloat you must take the current when it's set zonke into ezikhuluma ngomoya ngoba i-current ngiloya umoya ovela emanzini itsho ukuthi kunesikhathi lapha ithuba liziveza khona nase kubonakala ukuthi ithuba selifikile kufanele uyithathe opportunity leyo ukuthi uthathe ithuba lelo ngoba la kuphunda lelo thuba angekhe lisabuya omitted all the voyage of your dreams shall be bound on shallow misery on such a full sea when you are afloat ukuthi nase ubona ukuthi ithuba selifikile on such a full sea when you are afloat take the current when it's safe lithatha ithubelo lisesekhona yazi ngangibafuna ngitshontsha ngathi ukhuluma nathi phela kuyi-motivation this part and ikhuluma ngempilo ikhuluma nge-reality ukuthi ngoba amanye amathuba afika kanye and awasabuyi yabona yo yazi ngathi ngingakulalela mani ungiqoqe nakhonakala because mina ngifuna understand ubutitshe robo ukuthi ubenze profession or sebaphelela lapha nese ufuna ukubona ulimamasi awa ke kodwa kwatholakala ukuthi akhange ngenze ihistory esikolweni kodwa nangikwa standard 9 bengifunda incwadi ze-history ngifunda nge-World War 1 World War 2 ngakhona nokuthola ukuthi yabangelwa yini yabange kanjani ngakhona nokuhlobanisa ukuthi i-World War 1 ne-World War 2 zihlukana njani zihlukana kuphi lapha kwatholakala ukuthi i-World War 1 yokuthoma ibangelwe mbango pheze owawugade ukhona emva le khulukhulu ngabona ePrussia ne-Austria kodwa nangafika la ukuthi World War 2 kune Germany kuno Adolf Hitler ngaba neholuphelo elinjengalelo ngathoma ukufundisa abantwana ihistory leyo ngakhange ngiyifunde mina esikolweni wow ukuthi ke ngangena njani ke ku history ke nami ngizangixolela ke yini yangithandisana ngoba nalokho njengoba bengwa standard 9 nangiya kwa matric up akhange kungifikele ukuthi ngithi angihlolise ukufunda history kodwa bengifunda incwadi zakhona ze history kwathi ukuthi sengibafundisana ihistory leyo ngilokho ke engibona ukuthi mhlawumbe kwangibangela nethando lohubhulula ngesindebele ngoba ehubhululeni kwami ngesindebele ngakhumbula ukuthi kulokho nande ngibuza ugogo nokuthi ungwakwabani ngimbuza ngendawo zekhabathi mina ngizonisukela la ngikhambe ngiye kwethu ngoba nabo nyoko bahlezi kamnandi le drobheni babraya ama chips ngithaka ngani bese ngithi gogo kwenu kuphi ngengemani yeah so now ndabezitha kwa ekhachena uba nehuluphelo nini begodu ungena njani kwa KCRS nangizwako angisasikhumbule leso sikhathi yes batho nangimncane okakutsho engikhule nabo emaplasini emalayinini eMiddelburg on Gersins bathi bengithanda ukulingisa uKosihadebe wow angisakhumbule uKosihadebe waye khacha zebholo ku Khozi Radio Zulu leso sikhathi ngumanager wokuthoma we-Radio Metro yes that's right begodu uKosihadebe wayekhatsha ihlelo ezamabhungu namatshitshi ku-Radio Zulu ngabomgqibelo batsho angisikhumbula isikhathi sakhona bathi bengithanda ukumlingisa babuye bathi bengithanda ukulingisa uSP Peter Mahlangu ngiyasikhumbula ke leso sikhathi ke nangilingisa uCool Cat yes ngo-1995 ngoma nesikolweni bengenza i-debate kunomngane nami obeka chairman we-debate yethu athanda kakhulu ukulalela umhajo
athanda ukulingisa izinto zemhathweni angicocele ke izinto zemhathweni nami ngimcocele ngezami yena ke leso sikhathi ungicocela ngeze kwekwezi kwaba wakwenza khulukhulu ke uOtis umsiko sizer yeah aza kuya kukwekwezi ngoba uOtis bekangutitshere weMasizi akhe ngabona eMasizi akhe ngiyakwazi ukuthi mazi manje iMasizi akhe le ngithi ekhaya kwaNkambule ngulapha eB1 phakathi kweMasizi akhe neBongumusa hawa nangila ekhaya ngiyanizwa nabanifundisa kwa eBongumusa apha sokuthi ke mina ngikabi ukulova ngoba no principal ethu wabuNkadimeng bekathi nakuvula inkolo ngithi inkolo nazivula ngosathu bese ngayi kuya ngomvulo athi mina abantwana niyangirara nina umntwana uthola jame emthangaleni ekhaya athi abantwana abekho esikolweni naye akekho ujame emthangaleni ekhaya into leyo yangenza ukuthi ngingasalova ngoba mina ngiseduze kwesikolo akhonakali vele ukuthi love Tuthi abantu bakade bebathanda ukuthi abantwana bekho esikolweni abantwana bekho esikolweni kwathi ukuthi umnganami lo sishitelene noma ngemva kwesikolo sibe senza idebate kwesikolweni wezwa kunomhatsho kulila ingoma zesikhethu kuphela nganamuntu okhuluma nami ngiyayizwa into le nakafikako eza kwethu le masi eTavantensi ephumulazo ngitshela ngithi kamtshela ngizula umhatsho lo ngithi kweza abantu bakhona abakhulumi uthi hey umhatsho lo basho ngekangala hey kuyakhanjwa nje kusasa kiwa khona ngathi angisali kwaba kuya kwami ke ku community radio ekangala kodwa nokuba discount kwaba lula ukungena ngombana ngafike ngathola ukuthi ungene kufanele ukhulume njengabantu bekangala bengathi ukhuluma isiZulu kwathola ukuthi bengisikhuluma mina isiZulu nasikhulayo nasifunda esikoleni sase sangiphuma kwathola ukuthi angisakhona noma ngithi ngiyazama ngizilima ilimi lami liyadinwa yabona ukhuluma ilimi ongalijayeli Dinakudinwa nomphimbo lona ngibiza amagama kanti kwenziwa yini ngithi ngimngedwa yazi kune-period yesikhuwa kune-period vele ngibona ukuthi hawa nje khona yabona abantu abaswanzisi ndima soke ngapha akube munye nomnyaka akhuluma ilanguage akakusizi kwathola ukuthi mina angisakhoni-ke into leyo kuyokuthoma ngaphi yafuna yenza kuyokuthoma ngaphi ngoba mina phela ngifuna ukulingisa u-SP nje nangingena la ngomlingisa njani ngesiZulu labo bakhuluma isiZulu ngathi ukuthi ithuba asilitholi nangiya nasesibuyela ekhaya mhlana i-transport ethu leya kababuHerry Mahlangu wangenza singale eB1 ngoba usesakena bekangu teacher afundisa nekoloyi besikhama inkoloyi kasesa mhlana ngakizi nathi Silovile ngabona ukuthi into le izongibhalelisa wasitholela nokho indawo kwakhari yakhe yena ngabona zange bayahlala isikhathi eside wasitshiya kwakhari yakhe apha bagcina bakhambe bonke sele mina ngedwa ke kwakhari yakhe apha sengihlala khona emzini engawaziyo ngiya lapha iKSRS lebe isesese eka shop kune complex eka shop ngiyibone eka shop manje ngoba mina anginasilota ngikhona ukungena sengihlala lapha ngifunde wonke ama newspaper engiwathola lapha bawalahlile bengifunda neabantu ababhubhileyo engabazi kophela lapha e-newspaper ngifunda yonke into kodwa nokwangisiza lokho ngoba ama-newspaper la into ebekade ingekho ekhaya khange ngiyiphathe ngesandla mina e-newspaper nangikhulako incwadi bengizifunda zincwadi zemidlalo zabo Rock the Rock bama-cowboy zincwadi engizifunda kodwa iphephandaba lona bengingasinto engikhona ukuyithola lapho-ke ngakhona uyithola ikhuluma nangabantu abadumileko esazi ingoma zabo njengabo Elton John ngathoma ukwazi lokho-ke nokuthi ngu-Elton John ngelokuvuma yena ku-Reginald Dwight ngifuna abo-George Michael kana George Michael ngu-Kyriakos Panayotou konke lokho ngikuthola ngokukufunda lapha-ke emaphepheni layo kwafika isikhathi-ke lapha basinikela khona islot kungoSonto solo kwalokho-ke khange ngisaqala emva bengisebenza ngabona 18 ukuya ku-20 hours e-KZRS so into ya 20 hours likade wayito shoda ngo-40 24 hours lapha uVV kwasomakhawula besinaye lapha e-KZRS umavusana besinaye kwa-KZRS
UVOCY iye ngabafikele ezandleni zami apha Thando Mahlabu, ilizwi lesintu, indodana yomhlabathi. Sithi khubeka, ungaphela amandla, amandebele azophumelela. Siyakukholwa Thando Mahlabu, Thando Mahlabu, umvikeli wesiko, umphakamisi welimi. Sifundise sikhumbule, sithande esingikho, isintu sethu siyaphila ngawe.